kona Bega Musanze yasaza yasizoe Katemba Lubira Delfu Mukongomani akora icyo bita controle pike y'umupira shoti rikome munyezamu ikipe ya Peri akora harashya arababwa umupira itawushira muri kona ikipe ya Musanze ndamubona Letabo Matabo umunyafrika y'epfo atasereka turebe kona ikipe ya Musanze ariya Letabo Matabo arayicongamo Musanze Musanze Bizimungu Omar umunota 39 w'umukino aritakuma APR bayishyira ku nkota y'ubugina none mbega ibyishimo kuri stade ubworane ka Musanze abafana bose mu kirere bati oye ndamubona vice president wa Musanze Claire nawe yahagurutse mbega ibi n'ibiki benshi barimo kwibaza bati n'ibiki mbega ekipe APR barayifata bayishugunya mu kibira ekipe APR barifatanyiriza mu ishyamba ry'ibirunga ekipe APR barayifata banyuza mu ishyamba rya kibira ekipe APR barayifata bayishyira muri rake rwanya kizinga APR barayifata we icubira mu kiyaga cya Cyohoha mbega APR igaragaje urwego rutari hejuru mbega Musanze ku minota 39 ibitenge birasaswa ngaho muri stade ka Musanze bose bajya mu kirere Musanze 3 APR 1